All right. Can we stand on our feet tonight and celebrate the son of the house? Anele Mbuyazi, he is in the house tonight. Can we stand and celebrate him as a life? The podium is yours, sir. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ukuthula bazalwane ake nithi nje isiwiliwili samajuda amajuda yawiliza amthathu Jesu Kristu ambethe isiwiliwili samajuda amajuda yawiliza amthathu Jesu Kristu ambethele sibambanweni ikhona Jesus. akanithi isiwiliwili samajuda amajuda yawili amthathu Jesu Kristu ambethele sibambanweni isiwiliwili samajuda amajuda yawiliza amthathu Jesu Kristu ambethele sibambanweni isiwiliwili samajuda amajuda yawiliza amthathu Jesu Kristu ambethele sibambanweni isiwiliwili samajuda amajuda yawiliza amthathu Jesu Kristu ambethele sibambanweni. Isiwiliwili samajuda amajuda yawiliza amthathu Jesu Kristu ambethele Hallelujah. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Awutshana umakhelwane ukuthi akayeke ukuba serious bazalwane sisembuselelweni. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Angithathele ithuba ngibingelele